ina swalalamika. By the end of that way economy kwa maisha. Tuishughulika maisha tuweko dhati ando kana kuelekelio dhati balota ile. Na that is why anatoa leo kwa na mpaka MCA maikali lobi. Ndo dhati wala wewe yote ni tuikalija. Messi ni boy kalega. Boy kalega. Bali okekamu. Ndo kindo jambe. Mugenda ndai kwa ndai choose. Enda solution. Excuse. Na gwende ne wuwa rineza kuwewa. Tunaweza kuwewa budget rineza. Wewe mwana hiyo na uniti ndio. Arandika atonda ukamuthe no sio niti ndo bantu bangi. Utuno wasakwe yokote inye. Anani usakwe. Nani usakwe. Imuke mwezi mwakona kanyenge kalele lobi. Kono na kebeti chake na choki umamana ne ingi. Sasa kuye mweme uyu no kono. Kona tayari ana mulaika ambato mumanda niende kana mambe mubanda hizi kana sisi zikazio kazi kwaje kwa kazi kwengi tuanzo nguno mweme utomotete usiku mukamu wesibiwa ndai ya kevela ndeno thuku na yo akita kwithia ainwa Mwezi akita kwithia no iye nendo sia na kumotivate ata yuyo no nenda utaraje mwezo no ke uno kuno ai maybe no mugo wake mugo no ngakwa ndo bano auye no stress by the way mundo ana stress we ka uno sasa kuye mweme uyo bya mukuo atuko genda no bika mo genda no bika kama manda nyeta cho Ndio kwa bundi. Sio kwa bundi ngizungwa ukakwati wengwa. Sio ndo ite yao manga. Ndio wao tukunita kito. Ile mwezi mtu soto yakaleka makunya kito. Express ndo kuenda kito. Na ndio dhimbola uditando. Haya. Ndio dinangale we mo bitu ka mundu. Ukwana yuyu. Topetao. You mundo uzungu ezi ukonekite na ila no we kumutelezie we comfortable na maisha we eno kumba wako face challenges na kuli ukweto mumeni na kumumania na kia kweto thinikia you kiloku ndenda kuosa lives that serious actually we mundo no kwato no stress akadimu ambasa actually onake to thuja budget nundu kindu kila ngo kwewe yu akamodimu ambasa ngo yakani uthuka na igwa mpaka no bendo angimetha na wau maenda akumia stress kundu metha na pressure ngimena sukale yu gweta kutuma kabindi yesu imini tukwitha ngo yake aidile thina bete abito kaba yesu imini beta uti kula ngo yenda no Facebook akenda ngomana please tege kulikelelo maisha meni obadhibio maana sienduite utu na kuyo umuntu mwana ozimu okuta mutheni mundu na thina muna thina siendu sio anda muthu no thigotine na kabota mutheni mutheni no muthu no mathimbaka maundu ni mamithembo na kau kana makatumia pesa muthu no thimukabane akathole umuseo kute mutheni kindu kila muthu utafezi mutheni ni kumana owa eka woke mo Rana na toa is live tulena pressure mbinge nikwete ati tukwazi alangi mezo ne alangi lakini mundu dharani siyange ndio kuyonea akothuka ngo ni maisha no aza kwa kwikala ndegi tu nundu waku ndiko yene kwa ndio na positives nundu waku na siage na zare siage akito positive visa sia losi nundu ni wekia losi na ngo yake no meka makatani zie goti tutu yote Kenya itatumbeungana na itatumea katana na ya muthema asanja na Athiani neta waboni ero mukamba munjanya tusiogethetie